Om Swastiastu. Ayo kecenderung malih sarang dediang Eri Sebastian Ring Channel Cecep Poleng. Ayo semoga dediang sarang sami sana mungkin dediang jadi ngaturang tutorial kidung warga sari idaraku. Tutorial puniki keanggen majang ring sane ngawit belajar mengkidung utawi pemula niki temang sani bawa rahajeng melajar. Sampun preside apal utawi warga Tresajaroning nemangan kidung warga besari puniki dados malih limbakang indek gel-gelan punike lantangan utawi wenten sani mileg sani akeh sujatane niki wenten soroh indek temang warga sari puniki yen tiyang bisa sani dasar niki wonten kangge anggen belajar. Sane mungkin titiang jadi ngaturang sane agak lantangan gitu.
sampun janang suci landak sineng sami sampun puput prating kahing saji ayo wanda kadasa punika temang bawa kidung warga sari deratu kirang langkung titiang nas ampura sandukan dikit taler wau belajar tetap semangat belajar biar munyine sing pas ne penting semangat dan kendan rajang belajar kirang langkung titiang nas ampura Om Santi 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 Om elingan sabret ser bagikan rahayu suksema